Kuli pi baro nak liang kadudarshan kan rashlong ip yang subhai pi shakani ketup kubor mentaka janmit. Shwaban pai shaki kubor pamnya ini pechwa yakimat kibakongsan. Saki kejalan Meghalaya ke Jungbon kinongwan tap vote kabalong Nyopway South Nyopway persen Southway naka shispa kambon habi nujor pada usnem arjar kat sau kabalong ribu pran naka shispa pada usnem arjar kendai kabalong ribu lain naka shispa. Sya ujor ijahar ukertong MP kaseng BJP ubah sanbor sulai halor kejingle kulmar hapok kejakan tap vote. Lapenlong ya program shendor ba arsni ban ai ya kerensan dari bentak yang shendor bidang sedang St. Anthony's College Shillong. Penlong ke North Eastern Hills University Students Union ya ka jing yang lampat ba Shillong campus dawa ban penbet no ya ki kenrum hapdeng jong ki kena kuliah bat kebor penyat kani ke sekolah ba. Laseki ya ki jingbon kinongwan tap vote nak benta kawat ke banengkong jong ki election Lok Sabha kabakot hadu Nyopway point South way nak shispa kabalong kambon hakabaya nujor bot snem arjar khat sau kabalong ribu pra nak shispa pada usnem arjar kendai kabalong ribu lai nak shispa hadu kumbakat kendai lak khat sau hajar nyospa proposan ngut ki breu kilawan ban tap vote hakane kenti kendai ngut ki kertong kilaya kon nak bentak kesuki syaka Lok Sabha hakabal laingut ki kertong ki ba ai reng hat natura parliamentary constituency ki kentop ya ka agatha sangma nak seng NPP umukul sangma nak Congress bat urikman carry moment nak BJP kat ban na Shillong pat nrengut ki kertong ki ba ai reng ki kentop ya Vincent H Pala nak seng Congress uba Gemino Mautho nak UDP ba sanbor shulai nak BJP bat laingut ki kertong shimet kata uba Samuel Hasha uba Romeo Pirarani bat uba THS Boni. So in terms of the percentage increase, it is 2.53% overall, and with regard to Shillong, the overall in fact increase over the last polls in 2014 is 2.21%. Layo ya kejing ujor ijahar persya ya ukertong MP ke BJP ubak sanbor shulai halor kejing lek kulmar hakapot tap vote henin kesngi u presiding officer hapok kejing betha jong returning officer ke Shillong parliamentary constituency ke lamudoi ijahar hapok ke section shispa laipo ar jong ka an representation of the people act halor kejing lek kulmar hapok ke jaga tap vote u Chief Electoral Officer ke Meghalaya uba FR Kharkongor oleh tu bakaladan kejing ya per jengmut bat ki kertong Kim Day ban penlong ya kejing yelang bat ki lat pathai kubor hapok ke jaga tap vote ya kani kejing jala yo lum hadin ba uba shulai ula kren ya ki lat pathai kubor hapok ke jaga tap vote u ar mutu uba dai u special SP CID ula ong bakadai kejing ujor ka ba shongnya ban bat unsap penlong ya kejing tokit halor kani Been filed and case has been registered. So the exact penalty, I think Mr. Mutu is here from the police department may like to comment. Based on the FIR, the case has been registered. Komisi Bentaban Penyiar Syusyu ya kerensan jong kinong syendur badang sedang train nengkong hakakam ki kena pulih ke mass media department jong ke 6th semester St. Anthony's College Shillong kalau penlong ke program ajing hikai ba arsni ha plau jong ka jaka pulih menta ke sni bat lasha ke sni ke jing pen inam bat ke jing de ya kidur kalong kimat ba hakmat hakane ke sni kiwe ke jing ai jing hikai ki kentup ya ke rukom shna film online ki yakop shendur profile review photo talk bat ki yakop draw jing draw ya kani ke jing pen inam la play perdah ne ke sni da unong syam ya ke mass media department jong ke college Reverend Father John D Jayakumar rengkat ke jing don lang principal ke college ke North Eastern Hills University ke larai ban kentup ya ke inquiry
komiti banwat ia kejing pensyai kebatik kena halor kejing kenat hapreng kebor penyat jong ke skul ba hatura bat kid khot jong ke kenhon ki kena pule kid khot jong kan Nehu Students Union kila yo jing tip syapang kejing ke kenhon toket hakane ke skul ba hakajing yalang bat vice chancellor henne kasngi habai kran bat kinong pathai khubor hadin balawai kejing yalang bat vice chancellor ke president ka Nehu Students Union ka jenu ka warjri kalau ang baka inquiry committee and lam khamat da ukle ka cultural and creative studies Professor Desmond Karmoplang kani ka committee kan don mar arngut kid khat na Shillong bat natura kale tho baka kenhon ki khna pule ka kwa ya ka jingpan map na proctor bat pro vice chancellor ba kin weng no ya ka jing ujor persha ya kid khot jong kan Nehu Students Union kalau angru bakin ampen long show ya kanu kanu ka jing kran bat ki bor penyat lada kidang kem ya kid khot kat baka inquiry committee kadang penlong ya ka jing tokit kham hashwa da ki spa ki khana pule kila ya pat ba na ka central library jong ka school ba shadu ka administrative block bandawa na vice chancellor panweng na ya jong ujor persya ya ki kena pule na Nehu kumban sipen kemau kid khat jong seng pule kila sya ujor halo ka jing kawang mau ya ki ying sa jong pro vice chancellor Chairman di Professor Desmond Karmoplang na Department Cultural and Creative Studies pat armet dia ki nahikai na Potura campus. Hadin balakut kejingnya tap vote na kabanta kawat banengkong sya ke election Lok Sabha kejingnya lap election na kabanta ki wat ki bedang sa kila nang ya chakmat kinong yalam jong sengsan perthai baper kila penlong ya kejingnya lap patba hakeleng keri ban kring ya kinong tap vote menta kasni ki dei kisni ki bakat do ban weng ya ke kerteng ki kertong ki ban aireng na kabanta kawat ka basaw jong ke election Lok Sabha ha kani ke kawat nyo phuwei tli constituency naki kendai tali ki jela kin penlong ya kejing ya tap vote ha ka arpu kendai tarik menta ubenai ka Supreme Court ne ka singi kala hukum ya barok ki singsan perthai baki dai ban ai no ya ki kot yo no senyang bat ki jing tip babnya jong ki ba no senyang sya ki election commission ha ka jing tha ba shipor jong ka la hukum ya barok ki singsan perthai ban penbiang ya ki jing tho halor ki jing yo pat ki bank account jong ki bano senyang haswa jong kalai putarik sya ke election commission mentepat ngini pe ya kejinglong jingman ka sunmeneng kejing shit jing kret ka sunmeneng hasalong kalong R.4 degree Celsius ha ka por step bat khat lai 0.7 degree Celsius ha ka por janmit kejing singam ka haw kalong nyo polai na ki sispa step an real po na ki sispa janmit kasuneng kadum lo haslong bat ki jaka marjan shwaban poy ke bakut jong ni ketup kubor ngini pet biang sesen ya ki mat ki bakongsan saki ke jalame khalaya ya ki jimbon ki nong one tap vote ke balong nyo puwei pon sa wei na ke sispa khambon habe nu jor bat snem arjar khat sa ke balong ri phupra na ke sispa bat snem arjar khandai ke balong ri plai na ke sispa Sya ujor ijahar ukurtong MP kaseng BJP ubak sanbor sulai halor kejing lek kulmar pok jaga tap vote. Lapan long ya program sendur ba arsni pan ai ya kerensan na kabenta kinong sendur udang sedang Hasin Anthony's College Shillong. But penlong ke North Eastern Hills University Students Union ya kejing lang pat ba Shillong campus dawa ban penbet no ikendrum kenam hapteng jongki kena pule bat ki bor penyat kini skul ba tidak gitu ki kubor ngila poi sya bakut jong kene tup kubor jong yi menta ka janmit titat hadu bangin daya syambyang bat pila syai kasni hakajuk kubor kublai pi baro